Na make say sana hene ya wa guna dua kwa ye mfimfi mantemo na nakwa ekukumi ode afutuo na ema nyina se yenyan se kokrometo no fomu no ya na ye de ehye beye bi ana dua ya bobie no ho Sahini owo aguna duakwa no ewo mfimfi mantam ne mu nana kweku kumi eni ede afutuo akwa mama nyina se empempi aya no foi kukramu bi beto wonu fumu a de wadwuna ne se obi na ye wonu mu nanso eni wo kansini pise enye obi na ye wonu mu nemu no eyade a etumi to obi anu fumu a eni kwan se eba wonu mu adwinse sunsun bi eni di wonu mu echie ebra nana ne adum kasema ne boni twetwe nkomo no wasanfasa kunya no so de afutuo wesi eko edema emayewa se obi wo ho a owo ye nkurase ni ade na omunya breast cancer no more dey aye ne say ye sunsun sem so when they catch it they don't treat it early into ye create awareness ne say omu betumi ehu seni omankasa behwe omu ho so se omunya breast cancer na seni omu befa so a omu beye akolenya openinya nti ye make sure so bia benya sanim de no ehona dum kasema ne boni ene esuafo bia ne wono magentete ewo no fomu kukram yehu bia wono mo ekyerese woni agepa wo ne nkyerkyera mpanyefo eriaba bema wono mo Mr. say ebo hon man ba be mo your men some friends because of some friends is so monti o your men some friends nti ye ba yesia ne wa be say so ye o you friend and as be we any mensa na ay menses there o ba bia what me ba time bia program na the mission any bin say menstruation here embra eto ba bia wona brabum time who ni first blood in na say embra ema oba bi di mu abrabom na me so say breast cancer etumi ya oba ne bema na de obe ya ema unya breast cancer me say ube exercise a lot and also ube di eduane ahondidro